Uthukumi wa nzama ya vamwe ni mwanya ya kuete muuo na wiwano katikati wa silikali ya Kenya Kwanza na ngwatanio ya kiuteti ya azimio la Umoja National Dialogue Committee niwakosowa ni amwe Enenthi maiweta ta uendete uvathukanu na mwolooto wa nzama wa kuthinikia maundu Ngalama ya Mikalile nzama ya usakuani ya Iebc kati wa maundu angi ala mavinyiie akenya mainena matongoiwe ni wamwene kivila wa ngwatanio ya maspika mbunge ya Enenthi kaunti ya Makueni Uthukumi ni wawetakana maundu ala ameunene wa ni nzama au ti mavata muno kwa Enenthi ula wende kunyama ni kuendea kwambata kwa Ngalama ya Mikalile livoti umbanisho ni mwalikiti wa Movoku makaunti ya Makueni Ken Molinge. Nzama ya vamwe ya National Dialogue Committee inengete methana miongo thanthatu kumina siekalo siayo na kutonga mwendekithio mayo kula kwingwatano ile mawakilishite azimio oka na Kenya Kwanza. Kwa mwendekithio kuthakwa mbungeni kunena ni Enenthi ani maiweta vinda inenganitwe ta yasa muno kumantha mausungio ma mathina ala mekumbilite Kenya kumana na momo mathina kwitha maenda usungio wa mituki taula kwikimia kwa Ngalama Mikalile vanthi ya Kenya uvo ula tukwatie twikane tukwatie kuona nzamenu iyo nene na mwene ndi wekweki haingwa kindu kiende nundu twitono twikane tukwa miaimbe weli twinene asindu ila twatwika ni twiseneza anisi cia twikane cio nene na twenda tutavyeneza kindu cha mbe Raila na Kalonzo muvango la twatwikite ni tukuunga matutenda Enenthi aende inyo ni tukuona akili jenu tayari inyo mwe compromise na government na tutiza kuitikila na yukila chonde ngona kwa kenle na uneno ndiko na kena wetu kwa Enenthi Enenthi amayo ya muno mama mondo ala meonena ni wasiekalo cia nzama kumana na kila meweta tamate mavata muno kula mai kila mekwenda kwikiwa mustalini wambe nenzia na mwalanyo alama ile kwikiwa kuthinikia maundu Ngalama Mikalile vanthi ya Kenya waisia kila kiendele bomas tuna expect ya tuone Ngalama ya maisha iyoleka lakini yukila kivo tiona ni kwa ana sio vyo mara kibila cha prime minister cabinet ndi sine chao na ingi state site kuelekeka site wa katiba nyoko huwa ni wakwa ni kwa asia Enenthi wa kawaida no binekikite balatu bikite tukiwa tubikite mweso na kakanda kuti waka stretch tikafika mweso uvo wa kuongela maeneo mambunge na kupunguza pala maine meani cha keli counties nisiani cha katatu ithe kulingana na mupango ula tuna wene wa maeneo uvo wonena ni Enenthi ethinwa ni maisha kwambata lakini Ngalama le wito no there titamandite undu twana kwikata kwitha tuna wemi wa nzia yolo tibandele wanite nikanaweza kwitha makombeni maitu mena leu ndongo nene cia ngwatanio cielile tongocio nena nyao mubunge wa langi bungeni akati na ingi mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah wa ngaliko wa Kenya Kwanza na ndongo ya chama cha Wiper na ingi kitue ngwatanio ni azimio oka Stephen Kalonzo Musyoka maendeka kuya mondi Enenthi munombe vandu vala mateti na mwavu wangu ni mukwiza kuona na inundu yutuende na upetanga imani yito valamwe nundu kukobikia bumu totero na kwacha miei tandatu ati mwambe yoneno bo wa miei Enenthi akamanata na unini we wailite kwithia abunite na twana maisha make memalelu na kukobikia munini wetu ina thina twatwikane tukwa uni mukethia mutiongoza chao ubo wana siasa no bo wacha meitheko tukwenda tuenda enthia no kuungamana tiongamata kiongozi uungamena kiongozi kana ithe Enenthi tuende na kwithia twina thina na ethi ati yo imani yito ndu betanga valamwe na tutevanga ndilivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyoneta wa Ken Molinge.